Kakenhuan Jongko All Riboy District Government Registered Contractors and Suppliers Association hakalai putrik unailar arhajar arpulai hadin kejing yalang jongki kila penmi dekowe kejing dawa na kesorkar jela bagi nuki kam kibalat yakit tenat trekam sorkar boper ban pentrei hak distrik Riboy. Ya kitanda la ban yo betang da kituki kontraktor kebedai trahi naga distrik. Ya kene kesur nakaliang kene ke association kala penmi ru halor kenong rem babon ki kontraktor hagan ke distrik. Kimyo tikna ya kino ki kam ki tanat trekam sorkar wad hadien kejing mi shibon ki tanda ban pentre ya shibon ki kam. Bat kene kelaja namar kejing yo lat lan jong barok ki kontraktor hagan ke jela bani kun ban yo ya ki kam ki jam. Habakran ki nong thok kubor uba FM mau penyang u presiden kene ke association. Uli itu bakum kesenjuk ke bakudup iki kontraktor jong ke distrik hadian kajing syam shibun kajing abalamat di kontraktor kumta lakhot kajing yalang haum sning da kabalara ya shibun kimat. Uli itu ru balengba kajing yalang larai bandawan ke sorkar jela bagan buono ek office jong u superintending engineer jong ketenat PWD Hanong Po. Nambar kani ketenat trekam sorkar ke bakam kongsan kampat dan setia ek office USE Bapura hagan ke distrik. Bat kumta ban pensuk gigi pat ba kam tam ki kontraktor ke badan kam hagan ke office ken lat menlet cedo she Eastern Circle ke badan haganong ba Shillong kumajulong menta hag babon ki majeng ya tang namar kejing dang kali bat kejing sep ai ka bailet by one. Uba mau penyang ulapen pau kejing don kam bantai ya kejing kieng flyover hakana para. Namar lapalat san post nam bagajela kalayo la kejong kejela ke Bapura. Om tang kipat ba nong let nong wan naga ne kejela ndrai wat ki menteri sorkar ne ki officer sorkar jela ki bejulat Guwahati jumat jeng ashkadai e aban jam na khrum jong flyover balate ke sorkar Assam. Bargani kejing snai ke flyover kana para kan om kata setia kejing lut lagadai ne ke benta ke Meghalaya ne ke Assam. Ndrai las ngotho ba kejing lut kan dehi na ketenat road transport and highways jong ke sorkar Pedeng. Baragani ke flyover bertamai ke sorkar jela kala aban bu de kijing tho ni tiar bo pat khasi upenon kam ban peni tho bagi beri menabar ke jela kendrong syapok ke jela Meghalaya. Lidon lu kejiatai kepala kapuslam ba kejide bat kali ka Asian Development Bank. Ka Asian Development Bank kala dap ban sanction yang kepisah lagi hajar crore siya ka soil conservation. Daka hajar crore siya ka MECL. Henry, kalau kayak masusi, kalau kayak bagi long dapat kerja snow, dua kamisim, banyak ihang teh, bahkan ne kaskim EDB kebelarung Burma, hapo ka soil conservation, kadai kabak kinong Meghalaya kinong la bantray kadai kakak. Hawan na bunabar. Kumlo to beliau bunabar, unwan menteri sekisnong magandang. Unwan na Maharashtra, unwan na po Bombay, unwan na lagi kisnong, lagi jaka ki company bahaya kinwan. Menteri yang jinong kam yung galega solar conservation. Haki sinong gandang. Kalau haki area ng po, muslim, area umuray, lani mahoti, lani jirang. Kung naging beliau kinuan menteri niya ka package ka baheba. Lora ka package ka baheba, lo kata-kata, kapag ginong boy, kapag ginong nilai ginong laban ko. Tapi jika ka Indonesia ka government, sa uji minister, baca usul conservation minister, mau semua pimpinan ayat ini, kakak kita gimana ba? Bawan menteri sejaga kendong balik hajar crore lembaga ke soil conservation kalau kayak ba yuri pa ko ng jiye kami jiye ba kami ru disatan jung ni ka na ka pit ba ya mata jongi balok try ba na po Meghalaya hi nuno balong na se kimnut berbutang ni ka na ta MCL ru ka EDB lada bersanction di pisah balik hajar crore bersenai surok bersenai kuota bersenai jun kambal kami ada ibat kini ka MCL tapi salah ada bersanction di hajar crore mereka kini kepakai sekalong bahaya baru kata-kata apa indong
Melaya ni nolak betul, bobo ni nolak bobo. Ni kerpat, ni kentu sekasokal kan sobha, ban split, kaba, kagak percaya kaba mentang, kaba bon na plan jom, ni kisablan kaba mlo kam mlo jam, lese yo betalam, na kaba mentang, menteri ni jitai, kalau kejarap kaba kraw, na kasokal kala ban kesam. Yang ini jika pakai jadi ban split lah, yang ini package kaba ka ADB, kalau sanction hak social solution, bat hak emisi. Ka flyover lang ni na po Jorabat, kena mo, kasurok balik sa Sunapol, na Jorabat, sadu sa po kanapa remind kabandrum sa po gani. Mi ajimot sa kasokal. Bahkan sauha balis nalo nak flyover. Kok minister officer bayar bertahan ni. San close them atau bila room na room jom ke flyover jom asal. Dan tak di snow, mau lagi room na room jom flyover. One room kat ki minister, kat ki chief minister, kat ki chief engineer. Jom kapil di hato. Kemudian bagi semua kabag jurung la krum jom flyover sanggo sedang benda. Bu kali jikali halade kajingot hangne kamne kajingot jong kasokar Meghalaya. Lalu kajingot jong sokar Assam. Kajingot jong kadik projek kalong na ka road Ministry of Road and Transport jong sokar India. Sobha, yung pinsloy kasukar, hang nagpor, baka sobha ban simkin distil, nagpunta ban sinalo yung flyover, nado initial zero. Hado ang tay, manalay kendo, ya, untuk pun usam jogam, kawati, berlung sa kawati. Ban ya kawai kaget, upunja, yung kini ka-ats mo, kabahe ma, ban tu, welcome to Meghalaya. Mas sebelum nanti nanti, boleh tak kemat dia ni? Nasional yang flyover. Yang jemput berpinbuk. Belum welcome to Meghalaya. Bandon mau benar. Bandon kesing kedah kelakar. Berburu kijibuk. Kijingdan kijikup kijong kasih kara juri. Kenang mah. Penpau yang identity jong kasih kara juri. Belum welcome to Meghalaya. Ba bendiri yang kajil untuk raya jom kum dikasih.